jawito mangajuho salelego nunga mahe udagiki pai huti hutlakan ai begua dona sai mangi soputiroha ai dake hari jagaho perasa aku dukule horoki nalamaka holongiho gabetar boto maito sudena pangalahoni di parsoada ho sudena dingkana ubaitu madua rupa ho maka holongia songon dari seati maria te ateki ai tu kacitoi bampai na mituang sai di ulang koko bampai kacitiro haki tarmalito diawito dibaheko Mister Sinaga tarmalito di Budiero transferoninna Ise Mister Raja Gugup langsung PHB Ronda Putih KB ate bosan deh. Olo langsung apa Hamid OTW Dan pola transfer Paula Telekku Argado enjoy oke siap dukule horohaki nalamaka holongiho gabetar boto maito sudena pangalahoni di parsoada ho sudena dingkana hubaitu ho merdua rupa ho maka holongia songon dari seati maria te ateki ai tu kacito imampai dan mitua sai di ulang koko mampai kacitiro haki tarmalito diawito dibaheko argado peito diriki dia nangono seruang holaralariho horas mahoito tumutulobi dangono seruang holaralariho dangono segang lau mamikiriho. Oke, langsung buat permeki spesial buat Mister Situmorang yang ada di Pulau Batam, salah satu personil dari Enjoy Trio. Semoga Enjoy Trio juga semakin sukses, tetap diberkati Tuhan, jaga kesehatan selalu ya buat personil Enjoy Trio di sana, sahabat-sahabat kita di Pulau Batam ya. Ya, spesial buat Mister Situmorang, Honda Burjudo, Goleta Situmorang Masado. Ya.